Hayeng Paubuda helicopter masing hengat handuna Juko the Chakli Bamai Kanaba Honagani DC Senapati Mamang Sahi December Kunmapandi Hona Manipur Masung Nagaland Gatainaba Juko Belly the Mapam Hum Tokna Kan Bamong the Lamai Sakpa Horakibadu Maun Isodagi kilometer Amakai Muksang Silaga Leba Maurom Tangba Maike the Sakpa Maidi Ngarang Pauda Mutarpangamle Makatana Topa Mai Sakli Bam Sing the Su Mioikia Sangsinduna Mai Mutanaba Kanba Tabak Chatari Si Minister N. Birena Sauba Tawdang Logduna, Hayeng Paugi Manungda helicopter gi masing hengat handuna, Mai Kanbagi Tabak Lotion Bakan na Honari Haina, Senapati DC Oiriba, Kiran Kumar na Pausi Sigawari Hanabo Matamda Pongdoroki. DC na Makata na Pongdoroki Vadadi, Zuko area the Mai Sakliba si Mapam Ahumdi. Mount Ishogi Mapam, Maram Singmai Rom Tangba Amadi, Maurom Tangba Saruk Asini. Maurom Tangba Saruk Asidi Mi Sang Bagi Kudong Sabalibana, Ngarang Paubuda, NDRF, SDRF, Manipur Police Fire Service ki kangbu sing sangchin duna mai muthatpagi thabak chathabada mai pakle haina lobba yare mauni shogi saruk oriba maram thangba singmai da sakliba mai asi kanbada awabo oiri mafam asi ki singmai sing aduki matik ngamba uwa kungna hoba maramna mai kanba sangbada apanba oi adubu Chief Minister na India Air Force ki mai kaida Prime Minister amadi Union Home Minister da helicopter masing hena pinaba haijabadagi ngasi pirakpa yabagi thajaba leire maduna hayeng phaubugi manungdadi masing yamlaba helicopter sing sinaduna mai kanbagi thabak sangshin bada soidana mai pakani haibagi thajaba lei haiki Hauzik Pauda National Disaster Response Force ki mioi chama yakai State Disaster Response Force ki mioi yakai Manipur Police ki personnel amadi firefighter sing yauna punna mioi chani ge yakai rom mai kanbagi thabak chathari ahenba force hapchinaba Chief Minister na yamna kanna honari ngasi mai kannaba mioi chamagi mayada hengatuna sangshinba yari Mau amadi anak pamafam da leiriba khunja singna mai kannabagi thabakta chauba mateng oiri mai sakpham da sangba ngamdrabasu mai kanbada yauriba mioi singi leifam sapham semba sak injang thongba chana thangaba polam sing walhandana ba honabada khunja singna mateng piri aduga topa pawmana Drug Controller General of India na emergency gi damak COVID-19 gi vaccine ani Covaxin amadi Covaxin approved tawkhre Leibak asigi oina hojik thengnari ba sathiraba leina COVID-19 dagi ngakthokna ba Bharat Sarkar na lokhalakpa section thorangi matungina COVID-19 emergency gi damak thengnana ba Drug Controller General of India na COVID vaccine ani Covaxin amadi Covaxin approved tawkhre Covaxin asi Bharat Biotech Pune na puthokpani amana Covaxin asina AstraZeneca na puthokpani Haribo COVID-19 gi vaccine ani asi Drug Controller General of India gi expert committee amana COVID-19 emergency gi damak hairiba vaccine ani asi approved tawkhibani Amaromda hojik leba asina saba COVID-19 gi vaccine kaya ama under trial da leiri athuba matamgi sayol kharagi manungda hairiba hidak sing asigi trial loisinna ba thorang tawri hairi emergency gi damak hairiba COVID-19 gi vaccine ani Covaxin amadi Covaxin bu Drug Controller General of India na approve tawrakhiba asina COVID-19 gi license asi emergency gi oina thengnabada achauba mateng ama oiragani hairi aduga topa pawmana UK dagi Delhi da halakpa mioi nifu positive oire UK dagi Delhi da halakpa mioi nifu test tawbuda positive oiba phangle haina agency ki pawna hairi Makoi flight tongduna Delhi da halakpada khudakta check tawbuda positive oiba thengnakhibani hairi makoi tongan ba hospital ke agi laboratory da changyeng tawbudagi positive oiba thengnakhibani haina agency ki pawna hairi aduga topa pawmana Manipur lengakna BDF personnel sing suicide tawba ngaibi ganu Village Defense Force BDF ki hojik phangliba tolop asidagi hengatuna matik chaba tolop lengakna pibiu BDF sing amasung BDF ki imung manungna suicide tawduna sirakpa ngaibi ganu haina Imphal West District BDF Welfare Association ki president MD Riaz Khan phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifamda mahangna hai BDF ki tolop asi asukki matik pikli masina imung manung puna ba honabada khudong chataba kya thengnari masina lengak amadi mari lenaba singna miyeng changbiu Maduna Trabadi hena BDF oiriba miosing awaba mayok narakpa yana leire haiki mahangna makhatana hai Imphal West District ta reserve line da leramba aduga ATS oina Lamphel Court ta mathau toromba thangmaiban hijam dewan lekai dagi khumukcham inausa singana lekhidabada association asina thamoi chokna nungaitaba phongdoli loinana imung asigi awaba da saruk yabaga loinana sel oina lupa lakh ama makhai mahaki apokpada khusina khre hairi amoromda lekhidraba personnel asigi apokpa matam kuina paralysis tawduna hingli apokpina haksangi phibam sokchilaktuna awaba punsi amada hingli masida government na BDF singda piriba khosumal khara asina hinglingai matamda masak thokna imung manunggi mateng pangba ngamdabana BDF oiriba miosing amadi imung manung yauna khudongcha thaba kya mayoknare asiguma kaya sida lengakna miyeng changbiu hairi aduga topa pawmana tribal loan sing khangnana ba sarkar gi school singda class 4 phaw tamna ba honaragani S Rajen
कम्युनिटी सिंगी मरक्ता तोखाई तानरिबा असि आइगी ओइबा वाखलोन अदुदा चटपनानी ट्राइबल खुल अमदा मणिपुरी दा वारी फजना सानरमलगा ट्राइबल इसिन नाउसिंगना वा खन्नबदा मखोई मसेल खंगनबा ट्राइबल लोनदा हेक्ता ngangnari मसे एखोइना खंगबा ngamde मदुना लोन सी अमगा खंगनबा ट्राइबल गी डायलेक्ट तारा निपाल लेरिबा सी सरकार गी स्कूल सिंगदा क्लास 3-4 फाउबदा तमहनबा होनरगनी हाइना एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन फोंगदोखरे वाफम सिंग असि डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस ऑफ मणिपुर डेसाम गी तरामापलक सुबा फाउंडेशन डे थौरमदा फोंगदोखिबनी पेडागोजिकल शिफ्ट इन क्वालिटी एजुकेशन हाइबा थीमदा जेएन मणिपुर डांस एकेडमी दा डेसाम गी फाउंडेशन डे थौरम पांगथोखी थौरम असिदा चीफ गेस्ट ओइखिबा एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेन हाई अखोई मसेल गी मरक्ता अमगा थाजनद्रिबा असि लोन खेनबा असिनसु मरम ओइ वारी सानरंबा मतमदा ट्राइबल इसिनाउ खरना मखोई लोन दा हेक्ता वारी सानबा असि अखोइना खंगबा ngamde अदुना अखोई मसेल अमतो ओइना खंगनबा सिंगमी तमी हाइबगी खेनबा लेतबा ट्राइबल डायलेक्ट तारा निपान असि तमहनबा थबक पाइखट कदौरिबनी एजुकेशन मिनिस्टर अमा ओइना एजुकेशन सेक्टर दा सोइरकपा मतमदा तुमिन येंगदुना खक लेरोय मरमदी एजुकेशन हाइबसी सोसाइटी अदुगी डेवलपमेंट अमदी तुंगी युम्बिरेल कया सेमगत कदौरिबनी एजुकेशन सेक्टर सोइरकपा तारबदी खुनाय अदु लेखा तारकनी स्कूल कॉलेज सिंग सेमगतपगी थबक असि ठिकादार सिंगना मतम थेंगथना लोइसनबना महिरोय सिंगदा खुदोंग चादबा कया मायोगनरी अदुना मतम चाना इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगतनबसु मियेंग थमली मणिपुर की थबक अमा पाइखतनबा होनबदा सेंटर दा चे थादुना हाइजरी अदुना स्टेट असि मिपाल तांगदबा लमदम अमा ओइनबा होनबदा एजुकेशन एग्रीकल्चर अमदी तोंगान तोंगानबा पोथोकसिंग असि फगतनबा होनबा तंगाई फदे हाइकी मणिपुर दा लेरिबा लेंगाकी स्कूल सिंग असि करीदगी महिरोय तमद्रिबनो हाइबगी मतंगदा विजिट क्या अमा चले महिरोय सिंग लेंगाकी स्कूल सिंग दा तमदबा असि मरु ओइना स्कूल सिंग अदुगी इंफ्रास्ट्रक्चर मपुंग फाना लेतबा इक्विपमेंट वाटपा बिल्डिंग फजदबा असिना मरम ओइरगा ममा मपा सिंगना प्राइवेट स्कूल दा तमहनबा ओइरमले मरम अदुना माइदा पाउडर थाबगुम स्कूल सिंग असि इंफ्रास्ट्रक्चर मपुंग फाना लेहनबा होनरगनी अदुगा स्कूल अयामबदा रेगुलर हेडमास्टर लेतबा स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन दा सोइरकपदा महिरोय सिंगदा चांग नाइना लाइरिक तंबा ngamdabagi अवाब सिंगसु लेरी अदुना मसी सु कोखनबा होनगनी गवर्नमेंट कॉलेज दा ओजा ओरिबा सिंग असि निंगथीना ट्रेनिंग तौबा ओजा सिंगनी प्राइवेट स्कूल की ओजा सिंगी मरकता अंडर मैट्रिक ओइबा अंडर ग्रेजुएट ओइबा ओजा यावरी मखोइने इंग्लिश तगी मणिपुर दा हंदोकपा निंगथीना हितबा फावबा यावरी गवर्नमेंट की अफाबा ओजा सिंग असिदी महिरोय तमदबदगी ताकफम लेतदना कंगाउनरिबनी अदुना ममा मपा सिंगना मसी सुकुपना येंबियु हाइकी एजुकेशन सेक्टर असि फगतनबा लुपा करोड़ मरफू सेंक्शन तौबगी अयाबा लेरे अदुना सिंग अमसुंग तम अनिमक्ता एजुकेशन फगतनबा होनगनी मणिपुर लेंगाकना करिगुम्बा मतमदे स्कूल कॉलेज की ओजा अमदी प्रिंसिपल सिंग मतमगी मतुंगिना ट्रांसफर तौई मसिदा ओजा खरना महिरोय सिंगदा इनसिलगा प्रोटेस्ट तौहनबा कयासु यावरे असिगुम्बा थोंग असि तौविदबा चुंगनी मरमदि लेंगाकना होनरिबा असि पुमनमक फनबगिदमक्तनी हाइबसी खंगबियु अदुगा अतोप पाव अमना मणिपुर दसु फिबम फगलक्तुना चादा 93.9 अनि यौख्रे हौजिक मणिपुर कोविड-19 लाइसत असि फिबम नोंग फगलक्तुना रिकवरी रेट चादा 93.9 अनि यौरे मणिपुर सरकार की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम की वांगांग लोसु ओइरिबा हेल्थ डिपार्टमेंट की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर खोइरोम सचिकुमार मंगांगना निमिदांग वाइरम पुंग मंगा ताबदा थोखिबा सेरोल अमदा हौखिबा पुंग कुनमरी सिदा स्टेट असिदा ख्वाइदगी नौना मियोय 93 खक पॉजिटिव ओइखी अपुनबा कंफर्म केस मसिंग लिसिंग 19 निफुम दो यौख्रे हारिबासिगी मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन दगी लिसिंग 19 सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स दगी पर्सनल लिसिंग 3 हारिबा मतम असिगी मनुंगदा मसागी चही 52 सुरबी कक्सिंग दगी मियो अमा जेनिम्स हॉस्पिटल दा लाइसेट असिना मरम ओइदुना लेखिद्रे हौजिक स्टेट असिदा लाइसेट असिना मरम ओइदुना लेखिदबा अपुनबा मसिंग सु 353 सुख्रे वांगांग लोयसिना थोकिबा सेरोलदा हारिबा मतम असिगी मनुंगदा लाइसेट असिदगी फिबम फगलक्तुना मियोय निफु तोंगान बा कोविड केयर यूनिट सिंग दगी डिस्चार्ज तौख्रे डिस्चार्ज तौखिबा सिंग दो होम आइसोलेशन जेनिम्स दगी अनि एलकेके दा मरी सिज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दा अहुम अमसुंग बिष्णुपुर दा अनिनी हौजिक स्टेट असिदा लाइसेट असिदगी फिबम फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखिबा मसिंग 13 का 732 यौख्रे हारिबासिगी मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन दगी 2,953 अमसुंग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स दगी पर्सनल 3,250 स्टेट असिदा लाइसेट असिगी अपुनबा एक्टिव केस मसिंग 1,100 ओइरी मसिगी मनुंगदा जनरल पॉपुलेशन दगी 5,953 अमसुंग सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स दगी पर्सनल 113 लाइसेट असिदगी फिबम फगलकपगी चांगचादा 93.9 अनि यौरे हाइनसु वांगांग लोयसिना थोखिबा सेरोल असिदा मखा तारी अरोइबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो येंगिरिबा खुदिंगमक पुथागतचरी।